Kenguru Mother Care je standardizovan sistem nege za prevremeno rođenu decu i decu rođenu sa težinom ispod 2000 grama. Nastao je u Kolumbiji 80. godina. Osnovu nege čine kengur pozicija, telesna bliskost majke i deteta, isključivo prirodna ishrana i rani otpust iz bolnice uz redovne kontrole. Ovom metodom značajno je smanjena smrtnost dece. Institut za neonatologiju u Beogradu je jedino mesto u Srbiji na kome se od polovine avgusta ove godine sprovodi ova metoda. Kada se prevremeno rođena beba rodi, ona je obično bolesna, zahteva hitnu medicinsku pomoć i zbog toga biva odvojena od svoje majke. Ovo odvajanje svakako loše utiče na psihomotorni razvoj i zato je Kenguru Mother Care metod koji utiče na obnavljanje veze i jačanje veze, neophodne veze između majke i deteta. Prevremeno rođene bebe nemaju sposobnost termoregulacije, kako mi to kažemo. Dakle, ne mogu da održavaju stabilnu svoju telesnu temperaturu. I stoga je majka upotrebljena kao izvor toplote, kao izvor hrane i kao jednostavno i efikasno transportno sredstvo, istovremeno i kao svaki izvor sigurnosti i ono što se tek kasnije još više utvrdilo kao značajan stimulator psihomotornog razvoja. Kenguru Mother Care je deo šireg programa individualizirane nege odojčeda, skraćeno NIDCAP. Na Institutu za neonatologiju programom rukovodi primarijus dr. Milica Ranković-Janevski, koja se za to posebno obučavala u inostranstvu. 92% neonatoloških centara u Americi koristi Kenguru Care metodu u bilo kojoj njenoj varijaciji. Institut za neonatologiju je za sada otvorio 2 kabineta za Kenguru Mother Care. Mi smo dali sve od sebe da ova 2 kabineta maksimalno iskoristimo, dakle njihovo radno vreme je od 8 do 8, 12 sati i da bi što veći broj majki i beba i porodica uopšte iskoristilo ove kabinete, oni provode zajedno po 2 sata. To je neka mera za koju nauka kaže da ima svoju dobrobit i mera za koju smo mi procenili da će istovremeno zadovoljiti što veći broj porodica. U ove kabinete primamo cele porodice i da su kabineti zamišljeni ne samo kao metod gde sprovodimo taj kontakt koža na kožu između majke i njene bebe, već i kao mesta gde porodica ima priliku da neko vreme u bolnici provede zajedno. Metoda ima mnogo varijacija, može da se primenjuje na razne načine. Dovoljna je jedna udobna fotelja koja treba da ima naslone za ruke i poželjno bi bilo i podupirač za noge, gde mama može udobno da sedne i onda će joj medicinsko osoblje pomoći da svoju bebu stavi na gole grudi. Dakle, to može da bude i u odeljenju intenzivne nege i u grupnoj sobi. To se može modifikovati prema uslovima, nije čak ni neophodno da bude posebna prostorija. Kroz Institut za neonatologiju godišnje prođe između 900 i 1000 beba iz cele zemlje, a trenutno ih ovde boravi 120. Bebe u proseku ostaju preko 40 dana, pa je uz kenguru metodu vrlo bitno da što manje vremena provedu sa medicinskim osobljem, a što više uz mamu i svoju porodicu. U institutu ima 30 mesta za žene koje doje, ali se Kenguru Mother Care usluga pruža i mamama koje ovde nisu smeštene. Naučno dokazane prednosti ove metode su pre svega održavanje termoregulacije prevremeno rođenih beba. Zatim, smanjenje učestalosti pauza u disanju, takozvanih apnea kojima su prevremeno rođene bebe sklone. Ovaj metod stimuliše laktaciju lučenjem mleka kod majke. Istovremeno i obratno, stimuliše ranije započinjanje prirodne ishrane kod bebe. Bebe koje su u ovom sistemu nege ranije imaju ono što mi kažemo kompletan enteralni unos, dakle nije im potrebno venski dodavati hranljive materije i tečnost. Ovakve bebe ranije napuštaju bolnicu, dakle hospitalizacija je kraća, a time i bolnički troškovi. Veća je kompetencija zadovoljstvo majke i manja je njena anksioznost i veća je stabilnost cele porodice. U institutu se trenutno nalazi beba koja je rođena sa samo 22 nedelje, čak 18 nedelja pre termina. Sada ima 3 meseca i jako dobro napreduje uz Kenguru Mother Care. Tekst o ovoj temi možete još pročitati i u novembarskom broju časopisa Roditelj i dete.